Ka Menteri Kesokat Pedeng ke Kemi Ketanat Kam Pelatengka berkam company ka Nirmala Sitharaman hakasngi ba jong kejingwan jingok jongka ya kemegalaya kalikri siagi katu kat ni kejaka hajan tihes ha kejingwan jingok jongka mentakasngi ka Nirmala klasi menta bansina ya kheu sarau ke basina daga do bertha hasnong larnai ha West Jantihil district hadu baki kiti jongka grabit kendau bat yong ngan kini kheu sarau ke yo ru ya kejing itu Geographical Indication GI nama kejinglang kerpang bat kebenta bagi don agriculture ka jinglet jengok kale jengok ru ya ka Sri Ma Jayanti Temple bat ya mau bena hana tiang heritage complex ibapan iya ka jinglo spa jo ke Meghalaya hak bi dai agriculture ka jingat bat ka jingher pateng ka history ka Sitharaman ka simbentalang bat kinong sinakhiu bat ka persiang dalde ban penwandur hapo ka jing batai jong ki nong sinakhiu bala tebit Kalayaro ya ginong sinakhiu na kabenta kajing penek jengki ya kene kabenta jong culture bat kajing ajing ka jongki ya kipateng bandangwan. Ha kene kajing jingo ka baik pej ru ya kajing pen i ya kimar jong kemikhalaya bayo jing itu geographical indication bakentup ya gi so nyam tela khasi memong narang sinrai la kadong ki jan karo ki kheu yong nalana ibat kemikhalaya cup bici. Kementeri Sekal Pedeng ga pelipaj ba ro ya surok kecewai na tiang kediap khanduli hak program ke pelong hawa ya football stadium West Jantihis hak ba ya kani ke surok lamang naga new development bank hak jinglut kebasan Paukandai Krul. Ka menteri ka ye kren ru bar kisan ba pului jong ka nang ba Common College cewai hak tai ke stadium.